امروز صبحونه برای حسین کاچی درست کردم، کاچی ایرانی. میخوام عکس العملش رو ببینم. این الان یه مقدار سفت شده به خاطر اینکه سرد شده. حالا گرمش میکنم میبریم ببینیم که عکس العملش چطوریه. اینم از کاچی. بریم bebinin ki عکس العمل همسر قبرسی من چطوری. Canım bugün kahvaltı bu ne yapmışım? İsmi ne bu? Adı Kaçi. Kaçi de söyle. Kaçi. 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 Evet. Tadalım bakalım. عشقم یی خودم الان چند ساله اصلا کاچی نبختم، اصلا بلد نبودم. اینا رو از تو یوتیوب نگاه کردم. Güzel, bu bizim pudinglere benziyor. پودینگ؟ hangi puding؟ میگه شاید پودینگای ماست. Yani biraz muzlu pudingi andırıyor ama. مزلو پودینگ؟ چی درست کردم؟ میگه مزلو پودینگ، میگه که شبیه پودینگ موزه. یعنی مردم. نسل دیگه güzel gerçekten söyle. Güzel. راستشو بگو. Ali. tamam bu. Kahvaltı için nesin? Kahvaltı için iyiydi. برای صبحونه خوبه؟ Çok alışkın değilim ama iyi yani. یعنی از قیافش معلومه خوشش نیومد.